Ako to nije način života, ako ne učiš, rasteš i ne pobjeđuješ, onda nemoj. Ako misliš da pobjeđuje samo fizička snaga, a ne upornost, mentalna istrajnost i samopouzdanje, onda nemoj. Ako ne izađe vuči krik iz tebe, uprkos svemu, ako te ne izgori, onda ne radi, onda nemoj. Ako nemaš snage i petlje da upotrijebiš svoje srce i svoj ne radi to. Ako to radiš za novac ili slavu, nemoj. Ako ti je naporno i da misliš, ako ti je naporno da čekaš da taj žar odjekne iz tebe, onda nemoj. Ako moraš da objašnjavaš nekome zašto te toliko zanima, ženi, momku, djevojci, roditeljima, onda nemoj. Nisi spreman. Ako nije iz duše, ako nad suncem i mjesecom ne goriš istu želju, nemoj onda. Ako si pretenciozan, samoljubiv i egoističan, nemoj nikada. Kad te vrijeme izabere, doći će samo od sebe i tako će biti do zadnjeg časa, dok ti ne umreš ili dok ta ljubav ne umre u tebi. To je jedini put. To je judo. Nauči kako da padaš i ustaneš jači. Judo Savez Crne Gore.